Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia. Ndagarutse kandi nje kuganira namwe ku bijanye n'inkweto abakristo bakwiye kwambara. Haleluya. Ndazi ko abantu baba bashaka utuntu tugezweho, ariko dukwiye kumenya abo turi bo. Dukwiye kumenya abo turi bo, dukwiye kumenya naho turimo turaja ni hehe. Kandi dukwiye kumenya n'uwo twakiriye uwo ari we, n'ibyo yanga n'ibyo akunda. Ibyo yanga dukwiye kubyanga, ibyo akunda dukwiye kubikunda. Amena. Nk'uko nabibabwiye, uyu munsi nje kuganira namwe ku bijanye n'inkweto abakristo bakwiye kwambara. Yamara umukristo ntago yigaba, ahubwo aragabwa. Aragabwa, arafite uwumugaba. Umukristo afite uwumugaba, afite uwumukontorora. Umukristo ntago aba akwiye kwijana nk'uko yishakiye, ntago aba akwiye kwigira nk'uko yishakiye, ntago aba akwiye kugutambuka uko yishakiye. Oya. Hari inkweto nyinshi ziriho. Hari inkweto ngufiya zifite itaro ngufiya, hariho n'inkweto zifite itaro ndende. Noneho hariho n'izindi nkweto zifite itaro ndende. Mwizo nkweto rero hariho n'izindi zidafite taro kabisa. Ariko mwizo nkweto zose ndondaguye harimwo inkweto abakristo bakwiye kwambara n'izindi badakwiye kwambara, kubera ko harimwo umutego wa shitani. Mwizo nkweto harimwo umutego wa shitani. Abantu ntago babizi, bagira ngo barimwo barashaka gupendeza, bagira ngo mbese bashaka kunezerwa, yamara ntibamenye ko ibyo ngibyo ari byo biriko birabakurura batabizi. Hariho inkweto ndende, itaro ndende. Iyo nkweto ndende nta mukristo akwiye kuyambara. Inkweto ifite taro ndende. Ahangaha nge ntabyo mfite kubera ko ntabyo nambara. Nta nkweto za taro ngewe nambara kuko nge nayibujijwe kera, ahubwo ndashima n'Imana. Ndashima Imana na taro ngufiya nge byaranananiye no kwambara. Ariko taro ngufiya, inkweto iri taro ngufi atari ndende ntago ari mbi. Umukristo yo kwambara inkweto idafite taro ndende cyane. Abakristo bashaka kwiryohererwa, yamara uko kuryoherwa kwanyu niko kuzabica mu buryo bw'intuza bw'umwuka, mu buryo bwo mu mwuka. Itaro ntoya abakristo niyo baba bakwiye kwambara. Inkweto idashobora kukubuza gutambuka normali. Iyo wambaye inkweto ndende, ukuntu uba urimo uratambuka, uba urimo uratambuka nk'inzoka nk'uko. Utambuka nk'inzoka ugenda wivunagura, wivunagura. Mbese iyo umuntu yambaye inkweto ndende murabibona ukuntu atambuka. Abakobwa muhora mubabona ukuntu batambuka iyo bambaye inkweto ndende. Bagenda ukundi kuntu batangira kwiga ukundi kuntu botambuka kubera iriya nkweto baba bambaye. Ntago bongera gutambuka normali. Reka baca batambuka ugutandukanye. Rero kene izo nkweto nta mukristo
akwiye kuzambara. Inkweto wambara mu gutambuka utambuka nk'inzoka, nk'inzoka ntago uba ukwiye kuyambara. Inkweto iguhindura uko usanzwe utambuka, ntago uba ukwiye kuyambara, kubera ko shitani arimwo arakuruza abantu inkweto zishinze, ziriya nkweto z'itaro ndende. Abakristo yewe bariko barazambara ntiwareba, kandi bakumva barazikunze, ntibanarebe n'ukuntu bariko baragenda, ukuntu bariko baratambuka, mbese batambuka ukundi kuntu kubera izo nkweto bambaye. Umukristo ntago aba akwiye kwambara iyo nkweto ishinze. Mukristo uri muranyumviriza, urimo urashaka kuja mu ijuru, ubu ukwiye kuba mu buzima buciriritse, ba mu buzima buciriritse. Inkweto, ambara inkweto atataro ndende ifite, inkweto ifite itaro igereranye, uyambaye ukayitambukiramwo ntiwigere uhindura ingendo, kubera ko inkweto yariyo yose izatuma uhindura inkweto, anako uhindura ingendo, iyo nkweto irimwo iragucumuza. Iyo nkweto ntago ari nziza. Buri muntu akwiye gucunga izamu rye, buri muntu akwiye gucunga izamu rye, kandi buri muntu akwiye kwireba we ubwiwe, akwiye kwireba we ubwiwe. Ndakubwire, ijuru ni ku muntu ku gatwe kiwe. Izo nkweto mugenda mukareba amabara, ngo ni byiza, yamara inkweto nyinshi, inkweto ndende nimbi. Hariho n'izindi nkweto usanga zimwo ubuyeye, ziriko ibisheni. Izo nkweto ntago ari nziza, nizi kuzimu. Shitani yaragize amayeri, afata ibintu zenye ibisheni, bashira hehe? Bashira ku nkweto, kugira ngo abakristo baze bambara ibisheni ku nkweto. Izo nkweto ntago ari nziza, nubwo zaba ari taro ntoya, nubwo zaba ari taro ntoya, izo nkweto ntago ari nziza, ziriko ibisheni. Mukwiye kwambara inkweto zitariko igisheni na kimwe, kandi atari taro ndende. Mukwiye kwambara inkweto itariko ibintu by'ibisheni. Ikindi, inkweto atari taro ndende, kubera ko nimwambara izo nkweto z'itaro ndende, muzaca mutangira kuza mutambuka nk'inzoka, nk'abafite ikibazo. Umuntu akurebye ati, mbese uriya muntu afite ikibazo ki, ko atambuka kuriya, amaguru yiwe yabaye iki? Kandi ubwo nibyo bintu birebire wishize wambaye. Reka ndababwire bene data, ijuru rirahenze, ijuru rirahenze. Reka ndababwire, Imana iragukontora guhera ku mutwe kugera hehe? Kwino. Kandi Imana irakontora imvugo yawe, Imana igakontorora indebo yawe, Imana igakontorora intambuko yawe. Utambutse intambuko itari yawe Imana yakuremanye, babyita ubwibone. Imana ntibyemera. Wambaye inkweto ndende ugaca utangira kuza utambuka nk'inzoka, ubura umwibone.
iyo nkweto igukoresheje icyaha, ni kubera iki wambara ikintu kigukoresha icyaha? Hako wakwambara ikigukoresha icyaha nukireke, ambara ibitagukoresha icyaha. Abakristo barimwo baribohera ku nkweto zibakoresha icyaha, barimwo baribohera ku myenda ibakoresha icyaha. Ugasanga bambaye imyenda, iby'imyenda sindabigeraho, reka manze ndabisubike bino. Iby'imyenda ntabwo ndabigeraho, ndi ku nkweto. Mwene data uri muranyumviriza, ugiye kugura agakweto mu isoko, gura inkweto itagutera stress, gura inkweto utazagwana nayo uri kuratambuka. Gura inkweto itazagucumuza, gura inkweto Imana ikurebye intambuko yawe, Imana isange ata defo ufite mu ntambuko yawe. Ariko niwagura gwa rundi mushaka kureha, gwa rukweto mushaka kureha, ndakubwije uko uzagenda uherekejwe n'abadayimoni inyuma yawe n'imbere yawe, kubera ko nibo umva ugutambuka nk'inzoka, umva wirya kubera iyo nkweto niyo shetani azaba akeneye. Niyo iyo nkweto shetani abashaka ko abakristo bambara iyo nkweto, maze baca batambuka nk'inzoka, Imana yo mu ijuru ibabare. Oya, reka ndababwire, hari inkweto nziza mu isoko, inkweto z'abakristo bakwiye kwambara, inkweto atadefo, atadefo, uyambaye kabisa usa neza, zikubereye, nta bisheni biri ku nkweto, ntago ari bya bindi bimeze nk'umusumbaremba, ntago ari bya bitaro birebire. Inkweto kabisa zimeze neza, zitagutera stress, gutambuka utambuka normal, mbese izo kabisa nizo nziza. Hariho abantu mbona bambara inkweto ndende, ugasanga umuntu yikubise igikweto kirekire, mu gutambuka gaca tambuka ukundi kuntu. Aba yakiguze kubera iki? Arazi ko niyacyambara agenda kuriya, ariko abantu barazimiye. Ugasanga umuririmbyi yambaye ikintu, igikweto c'igitaro kimuruta, mu gutambuka gaca tambuka ukundi kuntu. Ubwo n'ubwibone, nimureke bene data, mwambara inkweto zibakwiye, zimeze neza, tataro ndende. Inkweto zose zifite ibitaro bibaruta ni iby'ikuzimu. Mwambara inkweto zifite itaro nto, itaro atari ndende, taro atari ndende. Hariho amataro, hariho inkweto z'itaro, itaro zigereranye, ushobora gutambukiramwo nta ngorane. Ariko hariho n'izindi ndende, izo taro ziguhindura intambuko, izo ngizo ntago ari nziza. Izo Imana irazanga kubera ko ziraguhindura ukuntu utambuka. Imana ikugire neza. Niba uzi ko ufite inkweto y'umusumbaremba, iyo nkweto nta juru uzaritwaramo, kubera ko iyo uri kuratambuka utambuka iyindi ntambuko atari y'Imana yakuremanye. Bishatse kuvuga ko uri murakora icyaha, kandi shetani nibyo yagambiriye, ashaka gukora icyaha nyine. Ariko noneho wange
gutambuka uko Imana itakuremye. Ubyange mu izina rya Yesu Kristo. Wange gutambuka uko Imana itakuremye. Ubyange ubyikureho, kubera ko niwaguma utambuka uko Imana itakuremye, kubera inkweto, nta juru mwene data. Murezi ko abakristo dukwiye kwama turi maso. Abakristo dukwiye kwama turi maso. Dukwiye kwama dukanuye, kubera ko umwanya uwo ari wo wose Yesu Kristo yaza agatwara umugeni. Dukwiye kureba mu myambarire, dukwiye kureba ku mubiri uko tusa, dukwiye kureba ukuntu dutambuka n'imvugo n'indabo, kugira ngo Yesu Kristo ntadutoremwe akadefo. Yesu Kristo nabaha umugisha. Bye.